Utang 3.000 ke mana gitu? Si budak kira konten ya, budak geng Nur. Bisa. Ini 2 kilo. Enggak, ayo utang 3.000 nya. Gampang we anjing. Bensin mah. Saha. Oh, siap. Oh, siap. Bensin mah. Oh, siap, Pak. Ada yang sama lama? Satu, dua, tiga. Izinnya, siap ya. Ngambil nanti gitu, Mak, Sabar nak. 15.000-an we. Oke nak. Ke mana? Dari jalan-jalan. Oh, jam istrinya ya, Sanes. Ke Bogor. Sanes. Satu. Pokoknya siap bensin lah.